Makiaria mari kiharo-ini kia Nyahururu, mutari wa gavana wa Laikipia maundu-ini megemaine na mbeu njithi James Mwangi kana Udi Boy na MC wa kuhota wa kaunti no Irene Wacuka ni manyitanire na athaki a mubira wa maguru kuma mwena wa Nyahururu kuhinyiriria thirikari gutabania mihango ya naihenya na gutheria iharo ici niguo ihote kuhuthika. Ni wega gavana arehwo kiharo giki ahario kana tiguo inyu athaki twaikaria guku tondu tari uta advisor wake ri ndirenda kuga no kuri maundu mamwe advice yake atangihota kumwira gavana angeigua muingi wake ora wamuthire kuri maundu wina mori gavana njweti muregi no eke atia no undu uri ungi hari undu ndirehoya otwende muno Laikipia cagurwo Nyahururu stadium ta landmark stadium ya gukuria talent no ni twalo biwega fiu ati National Academy Center ya athletics na ball games high altitude ni ati ithio ni highest in the country kogo tungihoya muno ministry hote ku inject enough fund ile ingihota guteithia kiharo giki gitige tu guteithia Laikipia kana iki giteithie Kenya yothe. Marauga nikiha kuona mbica njuru ya iharo ici thengia gukorwo ati ni ihotete kuhuthirwo ni njorua cia mahenya a tene na a riu aria marirukagia bendera ya Kenya nginyagia mabũrũri-inĩ ma nanja. Weza kuanza ku attract national teams ije training pande hii. Uliona Chapadimba yenyewe ilikuja hata kama ilikuwa na nyuki bado ni town ya Laikipia, boxing yenyewe ilikuja pale ikatrain. Kwa hivyo ile uwanja yenyewe ni mzuri kabisa kwa hii nchi kwa train ni, lakini tuko na advantage kubwa sana ya high altitude hapa higher than nyuki, na tungeomba sana hata kabla timu iende Japan ku train athletics nchi yote itusaidie kwa hii jambo, kwa sababu sioni kwa nini Kenya hatuna ya high altitude training. Athaki a mubira wa maguru aria mathakagira iharo ici marauga ati ni magirikaga muno makiona iharo ici ikiaga kuramatwo na njira iria yagiriire. Onona kiharo gitu ria kihana tina mundu wa tuthondekera wakinya ginya ni kufieka ni ithio turefikira kiharo ihoro wa Atongoria to ihoro wa MP witu ona 2% cia CDF na ititukinyagira kontrasterago muno twasterago mucindo twasterago tugithija guthaka game cia wi ni undu wa transport na referee fee. Zile pesa za sports tutumie minister wa sports ili tuonekana kwamba hawa wasee wetu wa vijana wetu watanawili katika sports. Ndio wanajitolea, wanapenda ball, lakini nikaa kaunti imesahau. Oho, nimahinyiriirie thirikari ya kaunti ya Laikipia kuongerera kigina kia mathako niguo kuhota guteithia timu mwanya iria ithakagira ligi itiganite kuma gicigo-ini giki. Handu-ini ha Inooro TV kuma kiharo-ini kia Nyahururu kaunti-ini ya Laikipia, njitagwo Peter Mwangi.